UMLA ka penorslaw ba Preston Tensong ubadai ru sembut menteri rang ba ka jala megalaya ulang bayam menta ka jing toket hakabay day ber ka jing syak siat yap unong nya trok kit masi na pom sutia dak sipai BSF hakamet jang santere ku jemang arja arpulai kadang ya chakman haba keli ba kene ka jing syak siat urang ba ka dan benta ayu bat ka kam khayi masi sharilum uba Preston ulang ba ka kai pot ka ong kumta hnrei pat la ban ong ai namar ka jing toket kam pat long ka babania Kita ka investigation ya, ya ka met ubah ya ka postmortem ni lara mata syai, ka funeral kan dia syai, kita sependek ya ka met kan sa syai, menta ko mo pi investigation ka nya, lai direction USP ba unle presiden la kenang bagi suatu kai ke next step. Ya ka dengan patla ban nomor USP menta layan, investigation layan, mener bros ngi na kaliang jom UIO nata na kaliang USP lale di ngampat nut penong anu tang balong ai baka ain kan ngai bat ya kiba le bakla ya katangin persia sinausan kini jing siap dorong ba kan bah wede with the company masih kebegiong itu report kalong da ten re ko mo pi hadu ban syasiat hadu ban nasiat ngaptip ka ba hadu kan kata constitution kalau pelong ba UBSF apa sih ya kata mau pingapan ban absyah du bang ya kan detail report then only the next steps course of action will be taken.